Sí, Xulio Verne. Ah, el escritor. Sí, efectivamente, o escritor, o famoso escritor que escribiu 20.000 leguas de viaxe submarino e a maiores outras moitas. Así, Molares fíxolle esta estatua para que non nos esquezamos del. Caray, sabes tú mucho. O menos es que sepa moito. Leo bastante. Importante. Non o esquezas ti.